Selam алейкум, хайырлы акшамлар, сайгылатыр телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасыны сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова çalışам ве бұл программамыздың невбеттекі бөлігіні біз Қырым татар тілінде алып бара жақмыз ве Қырым этрафында үзберген соңки адиселеріні музакире етежекміз. Böyle haberden başlamağa isterim. Kırım Tatar Milli Meclis Reisimiz Rifat Ağaçubarov özünün Facebook sayfasında aytkanına göre 4 sentyabr günleri Kırım Tatarlarının FSB binası, idareciligi binasının o günde yüz bergen böyle dağıtuf meselesinde hain ve Ukrayna ihanetçilerinden hukuk parçalayıcı bir vakitler hukuk parçalayıcı Ukrayna hukuk parçalayıcı organlarında çalışkan böyle bir ihanetçi iştirak etken ve iştirak etmekten kalmayıp bu prosesini idare etken insandır. Келінас Рифат Чубаровна dinleyik. Діями карателів по розгону кримських татар, що зібралися біля будівлі ФСБ Росії по Криму, і їх затриманнями керував Сергій Ніколаєв, начальник російської окупаційної поліції міста Сімферополя. Сергій Ніколаєв до березня 2014 року служив в МВС України і займав посаду виконуючого обов'язки начальника Сімферопольського районного відділу Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим. Milli Meclis azası ve Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yol başçısı Eskender Baliyev bizle şimdi canlı bağda. Eskender'e selam aleyküm, merhabanız. Aleyküm selam, akşam çalışmalarınız hayırlı olsun. Cümlemizge Eskender ağamın şimdi Rifat ağanın sitatısını beraberlikte dinledik. Aslında böyle bir netice çıkarmağa mümkün mü işgalcilerinin böyle kirli vazifelerini mahsus bir şekilde hainlerini celp etkenlerini? Başından bu taraftan evet çalışmaya gerek. Başından onların adlarını toplamaya gerek ve bu adların bir cetvelge kırgızmaya gerek. Ve bakınız iki taraftan çalışmaya mümkün. Birinci taraftan bu Ukrayna kompetent organların tarafında mesela prokuratura, mesela bu güvenlik hizmeti, evet onlar iş cinayet işlem açmak için bir tırışmak gerek ve biz bu taraftan da çalışamız ve yakın zamanlarda yine bizde bir görüşmeler olacak. İkinci taraftan biz bu global Magnitsky bu kanun hakkında bu sanksiyaların personel sanksiyaların içine kırgızmaya mümkün. Aman başından bu bir identifikasya, sistematizasyya, verifikasya yapmaya gerek. Bu hain ve balabanış çünkü eğer olsa foto yapmaya gerek. Onların adları, soyadları ve onların nerede çalışanlar ve nasıl işlerde iştirak ederler. Mesela kısmet olsa biz bizim advokatlarının da yine çalışacağız ve eğer cinayet işlerde onların adlarının olsa o da çok güzel olacak. Çünkü böyle şeylerin göstermeye gerek olacak. Son ben bilesem bu biz 50 adlarını verdik ve yakın zamanlarda başka adlarını göstereceğimiz ve şimdi bunların bu cetvellerge göstermeye mümkün ve kısmet olsa mesela olsun Litvanya, Latvia, Estonya, bu Amerika, Kanada ve Büyük Britanya ve Avrupa'nın birliği içinde böyle sanksiyalar mümkün yapar. Yani siz bu malumatlarını toplap kimge yollaysınız? Bu devletlerinin yol başçılık idareciliklerine ve onlar endi karar alırlar mı onlarını işte sanksiyalarga kirsetmege ya da kirsetmemege, yani kim bu kararını son olarak kararını verir? Bütün aytkan memleketlerin özü kanunları var. Onların kanunların boyunca yapmaya gerek. Onun için biz böyle bir universal cetveli yapmaya başladık. Çünkü biz 3 yıl devamında onların
Түгелек масаларды яптық, көрішулер яптық, олардың канунларын оғыреттік, ве насыл вермек керек, бұл айры бұл процедурлар бар. Onun için bu sizlerge başından bu toplamaya gerek son biz mülkün mesela bu büyükelçilerge vermege bu böyle de prosedür var. Onların ya da kabinet ministr nazırlıklarına yol atmaya gerek. Evet biz böyle iş yol atmağa işlem yapılacağız. Ya mına Eskender Ağa Başından hazırlamak gerek. Men anlayayım. Ya Eskender Ağa şunu da soracak edim. Aslında bu insanlar binlerce benim anlağanıma göre işte hukuk korçalayıcı, Ukrayna hukuk korçalayıcı organlarında bir vakitler çalışkanlar ve sonra Rusya Kırım'ını işgal etilgen sonra onların taraflarına keçkenler, yani bu binlerce insanlar onlarga epısını mı bu gibi sanksiyalar kırsetilmesi talap edilecek ya da sadece işte insan hakları bozgunluklarında iştirak etkenlerge? Bakınız, bunda anlatmağa için başından çünkü buna personel sanksiyalar var. Bu personel sanksiyaların içinde tek bu suverenitetin karşı bu sanksiyalar var. Ama insan hakları bozulgan bu personel sanksiyalar da yok. Hem Avrupa Birliği'nden hem Büyük Britanya'dan hem Amerika'dan. Ama biz bakınız biraz ayrı bakmaya gerek. Başından Ukrayna bu organların, kompetent organların güvenlik hizmeti ya da prokuratura olsun ya da politsiya olsun, onların başından hem cinayet işlerini açsınlar, bu mahkemelerde көрсетmeye gerek ve bütün halkara международный розыск nasıl hımzatarca olacak? Halkara Hıdırov. Anda göstermege mümkün. Ama bu Ukrayna'nın kompetent organlarının yaparlar cinayet iş açan sonra ya da başında. Bu da başka taraftan men aytkaным global bu Magnitsky bu Ukrayna kompetent organların bu şey gerek mi? Aman böyle bazen toplamak gerek ve göstermek gerek. Mesela bu Baltik memleketlerde onlar böyle kanunu onlar anda varmağa yasak ederler. Mesela olsun Büyük Britanya ya da Amerika anda bütün gelmege yasak olacak ve bütün bu onların bu счета в банке или там какое-то имущество, оно может быть арестовано. Да, но при этом у меня... очень важно. Да, я формулировала вот такой вопрос, Ескендер Аға. Эти санкции могут быть применимы ко всем представителям правоохранительных структур, которые изменили свои присяги после 2014 года, перешли на сторону оккупантов, потому что я так понимаю, что это тысячи и тысячи представителей правоохранительных структур. Или же все-таки вы занимаетесь исключительно теми, кто активно принимал участие и продолжает принимать участие в нарушении прав человека на территории оккупированного полуострова и, в частности, принимают участие в незаконных обысках, задержаниях крымских татар? Вот здесь как раз-таки я хочу уделить ваше внимание на то, что когда мы говорим о тех коллаборантах, которые изменили, нарушили, скажем, присягу, и мы даже специально разрабатывали методику и, соответственно, определяли бальную систему для того, чтобы четко показать, кто именно может относиться к категории, к которой можно применять санкции. То есть свыше 50 баллов, то есть те, которые по сравнению, допустим, военнослужащий либо врач, военнослужащий, соответственно, дал присягу и так далее. А вот расскажите эту градацию. Да, смотрите, градацию мы в свое время
сделали презентацию, и на сайте Крымско-Татарского ресурсного центра можно найти данный тест, и любой желающий, особенно проживающий в Крыму, может себя протестировать. И таким образом мы четко можем определить степень коллаборации, на основании которого можно беспокоиться о том, что могут быть проблемы с правоохранительными органами или с компетентными органами Украины, или нет. Теперь, что касается... И здесь у нас получается, что мы там определяли ряд критериев или ряд параметров. Это наличие и неналичие гражданства украинского на момент оккупации. Это доступ к тайной информации. Это присяга госслужащего или военнослужащего. Это, скажем, инициирование или степень инициации тех или иных противоправных действий, которые нарушают, скажем, в том числе и целостность Украины. И вот все эти параметры, они собираются в целое, и, соответственно, по той стабильной системе уже определяется только балл. Это даст возможность в будущем, в том числе, кстати, в Украине до сих пор отсутствует закон о правосудии, и поэтому здесь как раз это будет способно. Теперь непосредственно о тех людях, которые нарушают права человека в Крыму, это уже немного другая история. И здесь уже связано, опять же, с криминальными подходами. И здесь мы не говорим только о тех, которые были гражданами Украины и либо должностными лицами и стали работать в структурах оккупационной системы. А мы уже говорим в том числе и о гражданах Российской Федерации, которые специально прибыли на территорию оккупированного Крыма и совершают насильственные действия. И это и те, которые работают на территории Российской Федерации, там, допустим, судьи в Ростове и так далее. И в этом плане у нас следующая классификация. К ним относятся судьи, к ним относятся секретари судей, к ним Бахузульды Галиба Искендербари, мен мелимеші сазасы Қырым Татар ресурс мерkezінің ел басшысы бізле жанлы бағдайды бар. Искендерға бұйырыңыз жауап өтіңіз. К ним относятся должностные лица, другие должностные лица, то есть это работники миграционной службы, к ним относятся представители МВД и представители ФСБ. Ну, как я говорил ранее в эфире, как раз-таки по всем этим людям можно получить уже информацию на сайте Крымско-Татарского ресурсного центра. Первый список 166 человек. И здесь из них у нас четко по каждой этой категории можно увидеть тех людей, те фамилии, которые у нас в разработке. 50 из них уже направляются и направлены в ряд компетентных органов, в ряд стран, а остальные 115 сейчас проходит процесс верификации, то есть уточнения более полных данных для того, чтобы можно было, скажем, нашим партнерам не путать с другими лицами. Ескендір ғада шыны сұрамаға істем, Қырым платформасы етрафында да бойлешімді музакерелер жүрсетіледі. Елер ке Қырым платформасы муафақиетлі өткерілгені себебінден Қырымда бұяны репрессиялар далғасы юз берді ве сізін меслекдешіні солған мелемежіз азасы Нариман аға Жилялны ве дегер бізім ватандашларымызны туттылар. Яғни бұл Русияның Қырым платформасына бойле бір жевабы олды. Шымды Қырым платформасының Русияге насыл жевабы олмалы? Yani top Kırım platformu tarafında. Evet anladım. Evet şu Kırım platformasının adından böyle nasıl cevap yaptılar ya da yapacaklar da ben bilsem bizlerge çalışmaya gerek. Başından Ukrayna çünkü Ukrayna bu bir generator olarak evet iştirak etmeye gerek ve Milli Meclis adından bu bir inayet yaptık. Milli Meclis adından biz çıkardık bu tekliften. Bu biraz konsultatsiyalar başlamak gerek. Bu nasıl cevaplan yapmak gerek. Bilirsiniz ki bu Kırımska platforma evet anda 46 azası 44 memleket ve ilk halkara teşkilatları evet olurga evet kenge toplamağa biraz kıyınlık aman bakınız bu Kırım platformanın azalardan adından mesela bu Amerika'dan
Türkiye'den başka memleketlerden bir reaksiya oldu. Aman verilsen bu az ve bu taraftan biz düşünüyoruz. Çünkü yakın zamanlarda belki büyük ülkelerinin bir görüşüp yapmak için ve onların biraz düşünmek gerek nasıl cevabını yapmak gerek. Çünkü bizim semiyadaşlarımız hapishanelerde oturarlar ve bu bir reaksiya olmak gerek. Bugün bizim stüdyamızda işte çeşit türlü misafirler bulungan edi ve onların çok sıraları böyle bir fikir seslendirdiler. Degenlerine göre işte yakında Birleşken Milletler'in General Baş Asambleyasının toplaşığı olacak. Anda Zelenskiy iştirak etmeli, Ukrayna heyeti anda iştirak etmeli ve anda bulungan Kırım platformasında iştirak etken memleketler umumi bir beyanat kabul etmeli ve bu sual Birleşken Milletler'in Baş Asambleyasında koterilmeli, seslendirilmeli degen böyle fikrini ifade ettiler. Bunu siz nasıl düşünüyorsunuz? Zelenskiy ketken son Birleşken Milletler General Asambleyasına anda Kırım platformasında iştirak etken memleketler de teşrif buyuracaklar. Belki de bu platforma çerçevesinde bir şey yapmaka mümkün olur. Şimdi ben bilsem, evet, kene başladılar hazırlamaya bu rezolüsiya. General Asambleyanın rezolüsiya insan hakları bozulgan, Kırım'da insan hakları bozulgan hakkında bir rezolüsiya ve militarizatsiya hakkında rezolüsiya olacak. En az iki rezolüsiya Kenya hazırlayacaklar. Kırım platforma azaları eğer bu başka yıllar evvel onlar da iştirak ettiler bu rezolüsiya hazırlamak için ve ben bilesem bir kolektif bu rezolüsiyanın 3. komitetke çıkaracaklar ve gösterecekler. Evet, eğer yıl 47-48 memleketlerin bu rezolüsiya hazırlayan vaktinde iştirak ettiler. Onun için ben bilesem nasıl Kenya yapacaklar? Nasıl binayat olacak ve nasıl binayatın son bir faydası olacak? Ben bilmeyeyim. Ben o kadarlık görmeyeyim neticelerini. Aman evet hem binayat olmak gerek hem ben bilsem en kuvvetli olacak eğer bu Kırım platformanın iştirakçılarının bir sanksiya biraz kıskaca ya da кстати, посильнее усилят санкции в отношении Российской Федерации. Yani o sebepten sorayım çünkü Kırım platformasının декларациясында, мен yanlışmasam, в декларации Крымской платформы есть пункт, в котором говорится, что в случае обострения ситуации на территории оккупированного полуострова страны инициируют возможное обсуждение введения новых санкций против Кремля. Вот насколько сегодня мы можем апеллировать к этому пункту декларации Крымской платформы и уже после последних репрессий на территории полуострова требовать от наших западных партнеров обсуждения внедрения новых санкций против Кремля? В любом случае мы можем апеллировать, потому что те массовые обыски и массовые все равно преследования дальнейшие, которые есть, это уже есть определенные основания к тому, чтобы привлекать внимание к этому проблеме наших партнеров. И поэтому здесь просто системная, постоянная работа, которая должна информировать страны. Другой вопрос, что в ряде стран сейчас проходят выборы, в ряде стран еще будут проходить определенные сроки, когда они не будут проводить активность, потому что пока они после выборов войдут в процесс политический и так далее. К примеру, если мы говорим о Германии, то там ожидается как раз-таки и совершенно будет другой канцлер, и, соответственно, политические силы другие придут к власти. И опять же, эти процессы, конечно, будут отражаться на всей работе Крымской платформы. Поэтому говорить, что это будет совсем в ближайшее время, я не совсем в этом уверен. Но говорить о том, что в принципе могут быть консолидированные действия как ответ на те действия, которые проводит Российская Федерация, я думаю, что это будет. Башка
Каналлардан сізім фықырыңыз жеміна Нариман Желял ведігер саяси мабуслерінің азат етілмесі үшін анги бір әрекетлер япылмалы. Мисал оларақ 17 сенесі Эльми Умеров и Ахтем Чигозның Түркия Жұмхуриетінің дайылығы или азат етілмесі меселесі юзбергені де белкіде бұл кереді. Түркия Жұмхуриетінің президенті Реджеп Тайып Эрдоган ярдым ете біле. Сізім фықырыңыз же бұл каналына қолланма имканлары бар ма бүгін? Şimdi evet bu taraftan da çalışmaya gerek. Evet Türkiye Kırım platformasının azası ola. Evet Türkiye taraftan biz bekliyoruz bir yardımcı ama bu nasıl какая будет цена этому вопросу и что захочет скажем, в этом плане Путин. Поэтому, когда мы говорим об обмене в 2017 году, мы же понимаем, что это не просто была добрая воля Путина, и он просто взял и отпустил Ахтема Чигоза и Эльми Умерова. Здесь был обмен, и был обмен на тех людей, в которых была заинтересована команда Путина. Поэтому все это в том числе и зависит от обменного фонда, и будь он в Турецкой республике или в Германии или в какой-либо другой стране, здесь нужно вести серьезные переговоры и искать, скажем, те механизмы, те рычаги, на что будут согласны Путин и его команда. Yani Eral'dan siyasi mabuslarının azat edilmesi, denişmesi ve ilahri bu böyle bir alışveriş meselesi ola, öyle mi? Birinci taraftan alışveriş meselesi, ikinci taraftan bakınız, evet onlar tek adam değil, belki onlar istegi olacaklar su meselesi ya da men bilesem bu Kuzey kanal, Kırım Kuzey kanaldan. Belki onlar istegen olacaklar başka meselesi ya da başka sanksiyalar olmasın ya da onlar men bilmeyeyim da ne isteyecek olacaklar ama bu konuşmak gerek olanın sonra biz böyle bir ne olasiler göreceğiz. Üçüncü taraftan evet bu fondunu takmaya gerek ve belki onlar değişecekler. Ve dördüncü taraftan bizlerge test etmeye gerek bu Avrupa'nın mahkemeye bu kararları ve Birleşken Milletler'in mahkemelerin kararına. Çünkü mesela bizde aklımızda var bu mağdurların hakkında ve sonki bu denişler oldu. Çünkü halkara deniz tribunalın kararı oldu ve Rusya bu kararını çözmek için böyle gösterdi. Biz onlar mağdurların azat ettiler ve mabuslarını azat ettiler. Çok sağ olunuz Eskender Ağa bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için. Büyük teşekkürler. Milli Meclis azası ve Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yol başçısı Eskender Bariyev bizle canlı bağda edi. Saygılar arkadaşlar, biz ise yayınlarımızı toxtatmayımız, devam etimiz. Sadece şimdi birkaç dakikadan sonra, 5 dakikadan sonra zaman informasyon programması Ukrayna dilinde sizlerine selamlayacaktır. Sonki en aktual, en taze ve meraklı haberlerini muhbirlerimiz sizlerge tarif edecek zaman programmasında sonra biz mutlaka bu studiyaga qaytacağımız ve çeşit türlü meselelerini müzakere etmeye devam edeceğimiz. ATR telekanalının ekranları başından ayrılmanız, YouTube sayfamızga abone olmayı unutmanız veya Patreon'ımızga abone olup maddi destekini de gerçekleştirebileceğiniz ihtimali olganını aklınızda tutunuz sevgili arkadaşlar. ATR sizle, siz de ATR'den ayrılmanız. Koşkençe.